Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm Tatakalo like Benny Mangan the president. Oh, Domingo for you booing. I gonna short living. I wanna kite to Maka qua not do commission of say so good. Hey, good like a gaga sugar, aqua and dog. Hey, yeah, so I couldn't kain, I queen. Better the president, I come Dabula, as you can see, Akuna ball, local at a ball, Akuna music performances. Yeah, so shikahle mhaka leyi yi ta kahle kusuka from the bottom. So loko munhu langutisa la a yi performa kona bela the president a ku ri stage nyana lexi ntsanana ma xi vona n'wina a xi hundza xi ntsanana ngo stage lexi nga la a yi performa ka xona and loko ni kha ni languta crowd la a yi close too much for comfort, way too close. My one I close kwala bela the president yi performa ko hi laha defense a ti ri kona and loko mo xi languta stage lexi size ya xona xi ntsanana for this size of the crowd. Anonya just stage no vula ku xi ntsanana for this crowd. A hi lwela ntiyiso la a xi nga fiti ku va mi kuma ku fika xi hlengeriwa so hi vanhu mani kumena swi kahle hi fika hi ve swi clarifyini sweswo ku stage a xi ri ntsanana and the crowd a yi xi sekelini as you can see hi leyi crowd hinkwayo yi tele laha yo mvangandla kwala xitejini straight right. Yeah, so hi ta hi khiya ka the second clip leyi of course yi nga ta hlamusela yona ku ku endleke yini. Yeah, so as you can see we have another angle here. By the way video leyi ni ta tlhela ni yi vekela emakumu ka video leyi mi kota ku yi vona in full hi ku nawu sweswi hi fike hi endla analysis so ni ta ni kha ni skipa but ni ta tlhela ni yi vekela emakumu, don't worry. So Bernard the president of course I can complain at the matter speaker and stuff like that. No, like crowd to be honest I really too close for comfort as I've indicated already. So loko hi languta from 30 seconds video leyi a swi vona ku stage a xi nga ha tiyangi misolo wa bag laha a nga yima kusuhana stage a nga mbala swa red yena swa a ri ku zameni to make sure that he controls the stage a xi nga ha tiyangi xi le ku buweni ma swona swo endla ku swo buwa moya kasi i vanhu va nga le hansi leyi va nga ku tlumbatlumbeni a xi nga ha tiyangi a xi ri ku shekeni and loko mi languta tinsimbi as I've said mo tinsimbi ta ku ti le mahlweni ntsena a ndzhaku ku hana tinsimbi stage xa kona a ku nga ri nguvu loko a ko stage ku vekeliwa xitendani lexiya ku vekeliwa na laha hansi wa ku xo stage so a xi ri ku struggling stage lexi. It's very very important swi vula sweswo so sweswi ta hi kha hi skipa hi ya ka 1 minute and 30 seconds. Yeah, so loko hi fika laha ku sungule nghoma as you can hear loko yi sungula crowd yi vhete yi penga la yi penga xi wa stage as you can see mi xi woni stage xi nghene hansi like stage xi nghena hansi hi ku tikiwa a hi tlheriseni ndhawu kambe mi swi vona loko xi wa. Okay, swa ku xi we from 130 na hi leyi 130 hi xi vona kambe hi lexi gadla xi nghena hansi hi tlherisa kambe na ni zoomini nyama kota ku xi vona ku xi tikiwa stage Bernard the president liya la ndzeni a ya ha ri xikarhi na yoho loko xi wa stage leswiri ya tikomba yana laha xi gadla a ya ha ri ndzeni na yo loko xi wa so stage xi wise hi ni stage xi wise hi force hi ku tikiwa swi komba na ku na laha ndzeni se a ku tele xi tikiwe ngopfu stage lexi ende xi ntsanana even then xi wela hansi hopefully a ku vaviseka munhu xidewuri xi nga wisa swona laha ni twe swi ni vavanyana hopefully a ku vaviseka munhu na nga vaviseka ni ta kombela ku khomeriwa that's why I'm sensitive loko ni kha ni vula ku mawele ya xona a na ku hleka ka mhaka leyi because someone might be hurt mani kumena. Yeah, loko se xi woni stage ku endleka yini na obviously Bernard the president a yi nga ha ri safe swi very important swi vula na sweswo Bernard the president a yi nga ha ri safe and a yi nga ha ta kota ku performa obviously at such a condition so hi kona hi ta ka ti-clip to fana na letiwa hi loko se hi humeni stageni so a yi boheka va president yi tsutsuma because crowd a yi surroundini obviously alright so a yi boheka va yi tsutsuma he was surrounded by a crowd a yi ta ku ya ha yimela yini kha yi ri surrounded by the crowd mani kuma yes crowd ya Bernard the president but crowd a yi tele a nga ha vaviseka Bernard the president ka such situation mani kuma hi swona swi nga endla ku a tsutsuma right hi vekeni yale a hi vekeni leyin'wana loko a kha a tsutsuma ni ta mi komba swin'wana kona. Yeah, so clip leyi nga duma hi leyi hi yo leyi nga duma leyi va kha ku he Bernard president a yi ri ku buweni Bernard president a yi nga ri ku buweni crowd a yi tsutsumela Benny Mayengani as you can see na ku hali leswi clear swi nga kahle ka swi leswi ni ku tola no yi tshika mhaka leyi ni ku let's just have fun mara a yi nga ri ku attackiweni guys logically speaking loko ku ri munhu a ri ku fayo a ri ku attackiweni wa va nga fangi movha. Why va nga fangi movha if Bernard president a yi ri ku attacka when he was not attacked a yi tsutsuma kwini a xitejini because a swi nga ha ri safe for him mani kuma crowd sa yi tele mani kuma na ti-enemies ta ze to ku kuma kwalaha phela loko swi ri tano so swi kahle ku yi tsutsuma for his safety
mani kuma it's not like a yo biwa a yi nga ri ku boweni a yo tsutsuma for his safety because se crowd a yi tele yes swi tlipa ni swi vona tin'wana kha ti ku a yi ri ku boweni a yi nga ri ku boweni if a yi ri ku boweni a mi ta humesa clip mi komba ku bena the president yi boweni loko tivhidiyo hinkwato ti tele laha no mo languta even ka this part vanhu vo tala va ri ku tekeni ka tivhidiyo laha ti tele tivhidiyo ti nga ku tekiweni if a yi boweni yi nge swi dume ngopfu sweswi a yi bowangi so bena the president a yi tsutsuma yini kahle a yi tsutsuma for his safety because stage a xi win and a yi nga ta kota ku va yi performa laha mani kuma yini i performa njhani stage xi win mani kuma so he ran because as I've indicated ka the other video guys a hi voneni clip leyi na vanhu vo tirhisa lojika ma swi ta tsongana leswi vonani vanhu a va tele njhe a va surrounded the whole stage wa ha yimani layini because va ta ku manya loko vanhu va tele swo boha va yi manya yi tiyisa wena president maybe kumbexana loko a yo dudluda ngopfu mara a yi nyuwa ku fika kwalano ku yi nga kota ku va yi sustaina the pressure yi ko va yi manyamanyiwa hi crowd so a wu nga ha performe stage xi win loko xiteji xi heta ku wa a wu nga ha na choice but ku va yi tsutsuma for his safety obviously it's not like a yo biwa a yo tsutsuma for his safety ku yi kota ku va kahle I think mhaka leswi yi clear a loko a nga swi twisisa mhasa na ha tivi bena the president a yi tsutsuma yini a yi tsutsuma for his safety because se a yi surrounded by the crowd and the stage a ka ha ri hava se a yi fike swi endlisa ku how can he perform in such a situation and obviously a ka ha vanga na performance laha loko ni voni na ku yo performa yo ntsena then njhe letin'wana ti-artist ti ve ti performa kwani I don't think ti performini letin'wana the-artist loko obviously as you can see se a ku ri shut down so ku endleke yini so sure ku hi ndlela yin'wana bena the president yi be shut down hi swo sweswo ku bohe shut down hopefully hi ta hi kha hi swi twa ka risimu ra December revolution so yi be shut down la a yi biwangi so defender Mr Post relaxani bena a nga bowangi munhu mi nga n'wi zondi mi fika laha so mi ze mi makela swilo swi voni mi kha mi makela tolo mhani no yima na clip leyi nga ta komba ku xiteji xi wini himpela because leswi a ku dume swona mara a ni nga ta endla video without proof so xiteji xi wini loko xiteji xi heta ku wa bena president to run and a yi biwangi movha a wu fayiwangi lo a ngo yi biwini ni komi na proof loko kha wu fayiwa movha loko a yi ku a ni yi tsutsumela movheni and the khale bena the president yi swi endla swo tsutsuma leswi I don't even want to waste my time with it in most cases ti-event ni attendini to tala ta bena the president vo Phalavora vo Rotterdam vo Maswanganyi yi hume the same way a yi tsutsumela movheni ya loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe ni vheta ni mi swi vekela clip leyi in full What is this thing?